ole hei tuna hian penet khute baka theriat bial tu pastor ti hian haulong lal veng khan mual a kan kala nom khop mai than lui eng emo oma chia thei to che lo te mit long che chia thei a ti cha chia thei che lo mai thei a tuna hian haulong lam chuam thum ma khu lai biak in chung sen wat wa ta khuan lungle district eledi conference voi som nga pangana mang me ka voin kai hi kan ol de wawangin tian an leng chho ve ni a nuam khop mai kai khodai to a kai bung umna hi ngan lenga nuam hle maya zan lama live telecast ni thina wangin ruwa che thei konga ngai tua a elu ha reng rengin kan oma ya hanin ti khoven ve te hi an nuama chu ba ka han leng ko thonga lai hau long than mol hi anuam viu maya man lai reng chunina in than hlui kum upatak tak to te a oma in bung hrim hi atama azar aphar to hlom boka amoi em hau long kal te chun to ngai tu ran du jing mi pakhat kha ni ve boka amoi em ani penet editor ni a ni hi kami khan kami lo lang lo veng anom te si i lak lok thengum le dekina kana nom ei amoya ale thomas o ko ni ni rena penet khala tu te ni ya ki chu ki ma ka ni mai moi khop mai kan kal hun hi amoi hun lum biao si lo ni lo en ve don nia akal te kun han kal ve don nia tam tak chu in kal to nga tam tak kha la kal lo ponom mai the mu to hau long in kal ani chuan helai hi ko ve nge don nia begin tlai dar thum tulam panga ani pui deuh lai chuan anuam viau mai sik lai ro a vot kan to mai theya a than nung jong chu kan ka war vek lo mai nga ti hian ani hetlai a le liam a hian than om boka tengsi lai hi futsal ground tu niom tak ani a ti hi a lu thak na kha ni a ya hi kalkong ni ki lam pang ki lalveng ni atlai ram du tha ani a local food to chin ta chana ho mai theya local vengai lo tan chuan nuam in namoi em ane tihen haulong hi lam chuam thum lam pangkhu a thir thei boka khop mai